What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. Sorry, Park or Central Median. If you want to eat any food, you have to come to Osenko Mudiani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Come on. Local dishes, Ediani Bia, Ediani Pabediti. Wow, Shenamna. Wele, your my dear BB and MBA. I had a 7 up here, Bedidi, a viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And see a Johnny pay fee. Mumu Johnny Pa. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary road. Opposite the self-filling station. Ene arahusem kese esi ama abusua ene adofo ere aho ni nyina ene se yekopie mu ewo Konongo Odumasi Senior High School eye seniors eye form 2 mrantie bi abomodin a ebule junior awo form 1 ene oma won mfimu sikan ema abrantie atoa nananom ewo nsiedo na abra police for ensaka eye emranti kwa enumi na investigations a police for ye wonhwehwemu ni ade atwiremu ese eye abranti a ye frɛ no Samuel ona enei watoa nananom ewo nsiedo ne nyina ene se abra eye fiada enumere abra no wotwe abo apa ho na wo free school prep eba ye se omakosua de awie enu nti wo kɔ na omakoda na eno na seniors fo a omunyina omanya 17 years ebowura eye dormitory a etoso miensa dom 3 wakoye na ne wakoto hye juniors fo iso ene omubuli omo ankasa na eno no ofuru ho no market kitwa bi e wo school mu ho no ya amofra no ekototo enema wo ho no wakoye na kyese eye Samuel ene ne nanfofo ni bi ewo ho na eno no wotwe na sese wode ne ekọ no makwakwa akobo no na eno na ne nyonko a oka ne ho eye se obetwitwa age Samuel na abra senior baako emma ne nsa so de bebo Samuel asom na nadamfo yi esomu ene oso ensa no enam so ema eye baako etwen sekan a yede yade ewo jade na ode awo eye Samuel emfe se hum ene se abrantie moja epram no wode ne kopie mu ewo Konongo eye government hospital wode ne du ho no anchakra na doctors for kan se abrantie no atoa nananom ewo ensiedo na CCA de eye awofo ani teachers fo a ewo school mu ho ere ahoyie na mofra no so ere ahoyie won a woni abrantie esu etwa gyajo ni nyina ene se abrantie no oyobia na ompene ho asem na sa enema ede sa de aba eye bullying na ewo secondary schools ahodo na se obi ye senior na ohu form 1 ni se akola empen bebre no omofra ni se homodwan ene ye senior to hye so a na ne obrosa obi wo honom a yenkan no wobemu abo honom saa osi e boho obe na oda na wuhu senior ho no wada na wo de eno ansa wokoto na wutonko wo senior bi kra timi wo da top bed na ne omma ne na so na de apem bed no wagya wahwem se ehum obi wo honom a osian ene soki gari ube soki gari ahnemache wo soki gari ni wi a ene na chese wa na yabemu wedi sokins no nanu bi eba beto dwa se eno so eye secondary school fo ni bi bullying sa ma wode omo ekofra sokins ma junior bi e ma ne nom ya ono so to anananom e wonse do na ene e kamia ye se ye senior high school no se teachers fo na e wo ho no ena adwuma e show monsa se mofra ne bambo a ye de a show monsem se wonbo wo ho ban no eno ena e to chima anase mofra na nkasa mama so odin na eye house master owo ho no twemu se eye mofra no se no nwotwe ene ne pemu no enya abopa na chese o ma free prep aba eno nti na wose mofra no ebeda na sa ne esiye no de ne teacher ni bia eni ho no mo na seniors no omo di kan hwe ma mofra no juniors ni nyina ada ansa na omo akwakoda na enipanum ya eye police for ensa kan omo yi e kire se Abraham omukọ eye emrantie ne dem ho no mo eye dom 3 no na chese mofra no bi ni ho enu nti no wakọ market ho kọhwehwe eye no wokohu ya na chese ekoye obro
na koda eyobro abofra wo ko school de den na ade sekanma ehye wo ho edi ko school ehifa no wonya asekanma e wo school mu ho na de ba adwen na ba abofra timu a otimi nya asekanba edi ko school mu ho no mu a ode akwa wona danfo e ma sei waje ne nkwa efri ne nsem na police commander owokonango ekire mu se abra wonsa eka amofra no uniform ana ehye Samuel a wato anananom ewonse edo na moja ewo mu na afenso no sekan ma na wode ewo no eno nso no wonsa aka sekan no na doctors fo ekire se sekan no wode wo Samuel no ne mfimu ne rape honom no na ma moja nyu ne santi abra wode ni free school ho ekodu hospital no na chese too late moja efri ne ho egu no edoso na wey na police for no ekire mu ese fiti Friday a asem no si no ene school mu ho no anapa wia enwumre na wo musi ho no mo bo ho apro se ne ebe ya oye na bi sei ensanso nkonkosi na fensu teachers for ni ade e wo ho no so omo nso ebi hu aka edwam because teacher ni at that time de house master juma so obehwese mofra no ada na ebeto odwa se eni kwan se uye senior ubule form 1 ni bi ana se wotete form 1 ni bi enso ene school pon ahodo no mu no ana teachers for bebre na yomani de adwumade ni nyina mofra no so hwe no ahye seniors for nsa enti obi beko school as mi senior wawia me mattress mi senior family provisions ni ade anema we sese ama ye ni anna ho no mo ni ya hwe ni ya stop ya edi oye na echen sei na beba eno nti yesre teachers fo a wo school pon ahoduo mu se wo ma wani enko mofra ne ho na abofo nso ti wo mufia no mo yem ato o yem na sese de na ekoso wo secondary schools no ano ayedin pa like your videos in share your all the social media platform no eso and then that wo share too much no subscribe to channel no ya video bi atuma na unsa etimi akabi sisi ade se ukọ konongo odumase dia na ne abranta ya friend Samuel ona ne school foi ne senior Samuel form 2 sekan awo ne mfe amwato anananom ewo nsen so ensem we da so ewo court ye de ani ebedi akiri ne beba bia nso no ya de beba abesom akram Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a ban equipment apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a ban media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location at the Coffee Park Junction. Fanamba ne gwasio na wankasa frɛ na obi anada wa na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ na betidi